i prodavao INA-u. Smetalo je razlika između premijera. Mnogo čemu. Pri kraju smo emisije pogledat ćemo i reakcije naših gledatelja, pa ću vas zamoliti da ih komentiramo. Evo jednoga koji je stigao putem Facebooka. Kako objašnjavate činjenicu da unatoč golemom broju doktora ekonomskih znanosti u Hrvatskoj, od kojih neki sudjeluju u vladi, hrvatsko gospodarstvo u slobodnom padu, zar ekonomske fakultete po Hrvatskoj ne bi trebalo pozatvarati, a oduzeti titule doktorima? Slušali se ekonomska znanost? Ja ću biti u sukobu interesa ako odgovorim, radim na privatnoj instituciji. Dobro, ali slušali se ekonomsku struku u Hrvatskoj? Slabo, to je jedan od velikih problema. Pazite, znači vani, kad god gledate primjere, pa čak i Obame i Camerona, koji su znači, na dvije suprotne strane, jedan socijaldemokrat i jedan konzervativac, oboje imaju iza sebe jedan ekonomski tih stručnjaka. Znači imaju recimo primjerice behavioralne ekonomiste koji im govore na koji način da mijenjaju percepciju ljudi o raznim stvarima. Tako su u Engleskoj imali primjer da se promijeni percepcija potrošača o potrošnji energije. Primjerice, na taj način da uštede si više novaca. Tako da to je nešto kod nas fali već jedno duže vrijeme. Ja ne vidim znači, neke vrhunske ljude koji će stajati iza neke vlade i biti... Evo samo sekundu, gospodin Škrlec, vi ste bili u jednom trenutku, u jednom periodu dio ove izvršne vlasti. Slušali se struka? Ne, ali isto tako i struka ima podijeljeno mišljenje. Tako da bi ja rekao slobodno da kad bi ovdje umjesto nas sjedila 4 naša ekonomista, da bi svaki imao drugačiji prijedlog izlaska iz krize. Dobro, ali vas se kao stručnjaka znači nije slušao u vlasti? Ne. Ja moram reći, nažalost, za razliku od bivše vlade, ova vlada ili premijer čak nema niti ekonomski savjetnički tim. Nije da bi oni slušali, jer mislim, 3 godine neprekidno govori struka, govori oporba, svi govorimo da idemo u krivom smjeru, da su sve krivi potezi. Vlada uporno, premijer je u Americi rekao da ova vlada zna što hoće. Ako je to ono što ona hoće, onda je to genijalno. Ali mi recite samo još jednu rečenicu, mi dozvolite, a to je dakle, da ono što jest problem, a to je da u ovoj vladi sjede ljudi koji nikad ničim u životu nisu upravljali. Molim vas komentar toga. Pa slušat ćemo, naravno, evo ja kažem, kao predsjednik